Serwit hat-trick ujuan na West Prat artalik bicycle kick tang hapo kharsau minit pat penlim ka Real Madrid ke molar ko da ar laway ipding sobha ya pik parlok ki bajisno tanan pan page ya ke video hakane ka channel mentangin ya page ya ki kubor sport ki ba menta kasngi mentangin ya page shwa ya ka jingle kai haka Premier League haka jingle kai ka Chelsea persha ya ko Fulham penlim ka Chelsea ka Fulham da ar lanot Bada kini ki gol la thap da Joao Pedro hakamit ka bawsaw pesan plus kendai pot Enzo Fernandez hakamit ka pasan punreu eng ba ka penalti hakaway par ka jingi lakay hak Premier League Kaman United persya ya ka Burnley penlim Kaman United ya ka Burnley dalay laat Kaman United kalayo banlam kamat leng ba ka own goal na Joshua Cullen hakamit ka ba ar nyaw But habaway no ka kala step Kaman United kadang lam kamat daway lanot But habawan pay hakalamit ka Burnley kala kunting ban yo ban pen pai par hakamit ka basan pesan ka jingklang kala urlong yang ba ka goal na first half hakamit ka basan pesan Henry tang hadin arminit Kaman United kala ban lam kamat biang yang ba ka goal na Embomo hakamit ka basan nyaw but ka dayro ka goal ka banikong yo Embomo ha ka Premier League na ka benta ka Man United Henry ka Burnley kala ban pen pai biang yang ba ka goal na Jadon Anthony hakamit ka banreu Henry Ashwa ban why no Kajingil akai Kaman United kalayo ke penalti hakamit ke bakandai punyaw pada shoot da Bruno Fernandes pada penjab ya Kaman United dalai laar hakaway par kajingil akai ha Premier League ka Sunderland persya ya ke Brentford penlim ka Sunderland ya ke Brentford da ar laway hakaway par kajingil akai ka Tottenham persya ya ke AFC Bournemouth penlim ka AFC Bournemouth ya ke Tottenham daw si lanot hakaway par kajingil akai ka Wolf persya ya ke Everton penlim ke Everton ya ke Wolf da ar lalai hakaway par kajing ya lekai ka Leeds United persya ya ke Newcastle kelakut kajing ya khat dan not lanot mentangin pai part ya kajing ya lekai jong kala liga kajing ya lekai ka Real Madrid persya ya ke Monaco penlim ke Real Madrid ya ke Monaco da ar laway batang hapo khat 5 minit ke Monaco kalala pan penki ya ke jar lengbar ke gol na u Marquinhos menit ke bakat pra Andre ke Real Madrid kalala pan pai leng ba ka gol na Arda Güler menit ke balai kunyaw but sa ka gol na Vinicius Junior menit ke balai pra berkajing yelekai kalakut da ar laway hakaway perkajing yelekai ka Valencia persya ya Getafe penlim ke Valencia ke Getafe dalai lanat hakaway perkajing yelekai ka Alif persya ya Atletico de Madrid kalakut da jing yakat daway laway Kaway perkajing yelekai ka Real Oviedo persya ya ke Real Sociedad penrim ke Real Oviedo ya ke Real Sociedad da si lanat hakaway perkajing yelekai ke Girona persya ka Sevilla penrim ke Sevilla ya ke Girona da ar lanat hakajing yelekai ka Liud One Pat ke PSG persya ya ke Toulouse penlim ke PSG dan Real lanat yakini ki gol la thep da Ujuana West hakamit ke Banyaw Barcola hakamit ke Bakandai Ujuana West hakamit ke Bakatsau pada Osman Dembele hakamit ke Balai Puai Versan Puai eng ba ke penalti bad hakamit ke Banyaw pra Ujuana West ke pendap ya ke hatik jong o bad kilai gol jong ke Toulouse pat la thep da Cresswell hakamit ke Balai Punyaw Uyan Jiboho hakamit ke Prap Kendai badu Alexis Vosage hakamit ke Bakandai Kau plus way bersibit minit kandon ke jingi lekai ke Ethan Nat Baha ke Liverpool persya ya ke Arsenal hakapor kendai baje minit tik porlok lada pisul tenar persya ke Kubur Sport nakane ke channel so pas parklet pan subscribe ya kane ke channel Blay Shibon